Whātalo whātu pa ia tatu e kale se le tai hau fōu. La sama mole nei o te sema. O le nei fōu la sa o la sa e ta o e te meni. O la sa fōu nei tato te mawhau wai i le upulea o le hope. Whaamui. Tato whaamui. As we reflect back in the tausanga leo a matu, in the lofa mananga ni leo leo tuya te tato na whama. Ano tato whama mui, e se mea te leo lofa te tana mo tato. Lo mas fundima whakso tolo whapea. O leo tofo e tupu mai e whama mui. E whātou tuku ina o tō e o inua, a tō manifile mu. Ina o whātou tua, ina ia tele namana o tō whaamamui, o na o luana o le manapai. May the God of hope fill you with all joy and peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Tātou whaamamui lea, sawa ni atu, e te lieni the before. Holy Christmas.
tātou tātou. Nganga pa iai o lo mātou whamoemoesi. Whiu maia ia lautu e nai o mātou te mata tāpuai nei tai ao. Mātou te watu ai ne tāpua inga te tau mo no mea malawa whiu. Loving and precious God, we ask your Spirit to come alongside us as we worship you in truth. In your name we pray. Amen. Tātou amata nei sa minga e pese ua, te ina i tātou special choir, pese fitu shikuto, ele lofo Yesu. Fatu foi e tatu maloa sisimai, ina malifutu
a ia le eo le nei atunu. Mawai la fasina malosi o wanga huela o whamamoeina. I'd also like to extend a warm welcome to our friends and family who are joining us online, and also to those who may not share our language, but more important, who don't share our faith. It's a very important Sunday this Sunday. This is the first Sunday of Advent. Advent is the season of waiting in our Christian tradition. And so to commemorate this Sunday, I'd like to ask a deacon from 2nd Samoan to please light the candle of hope, so that way we can participate with 2.5 billion other Christians in the world who are celebrating this season of Advent. Sala neo la sala o more te veni o tato afo foe fo i Amo moe o tangata. Tai biama. Ka tini nei la tato fasanga ve tato tau sanga. E vei o sui o tato o tonga nei. La tato lifo mo te talo i le tua. O mātou te mai o le langi. Le tua o mātou whatuatua mata le tonu mai ai. Whawhtai ona wau lia e mātou le nei aso sā mo mua le te veni. Le sā mātou te mawhauwhau ai i whamoe moe o le tangata ma le whamoe moe ola o le tangata. Moa e ia pe a whamoe moe atu i la o fio. O tuana i atu le la tau sanga, whale kalena ke usiano. O mātou samania le nei mai tau. Mātou mawhauwhau i le whanau mai o le pepe fōu o le kirisimasi. Pese i mātou te whamana tuina se mea na tupu luafe tau sanga tau ai. Upola o fionga e tutusa le leonga i le pō ma le afe o tausa. O le mea lea le ngata o na mātou whamatanguina le aso whanau o misi. A lo mātou whamoe moe fui i le toe fio mai o la o fio. Whamasinoina le lalalangi mana mea na whai. Ima le mafuta atu i mātou whatuatua i atu. Lo mātou poto i le nei tai ao, o lo mātou masani, i le vaiaso ma le vaiaso. I le amatanga o le vaiaso mātou te amatu ai lo mātou whaatu e i a te oe. Mātou te tau mawhaia i e pai atu i le tūpao o la e. O wafo i le mātou savaninga i le nei vaiaso. Le o mātou o mai mo le ngata i le amataina le nei vaiaso. O amataina fui le nei vai tau o le whatalatali. Mātou te whatalatali atu ai i lo whaali fō mai i ai mātou. Ale mea le nei o mātou i loa mea le ie. Pau mea mātou te whamoe moe i ai o mea mātou te masani ai. E pala ai mātou ma whiwhiwhi mātou te whamoe moe i mea le mautunoa. E mafuanga le nai a pepele ai i ai mātou tala o le fuafuanga ma tala o le wawau. O wama tala masani, o tala mawhanawhana, o
O le tuana'i fo'i ua le mawhai o na suina. A le wala au fou ne nei o lau fio I le nei mai tau I le tausanga ma le tausanga. Ia mātou whamoe moe atu I a te oe. Ia tuku o mātou whamoe moe ngā I se lumanai I le o I loa mo moe le tangata. Mele au o mātou o mai ai le nei tai ao, mātou mā whau I lau fio. Matukina atu I a te oe o mātou whamoe moe ngā uma le li I. Ia oane e whamaina I mātou. O mātou whalongo fo I tala, ia I lātou o pule no lātou soifua. Ona o le eiso lātou whamoe moe ola. Pe ona o whamoe moe se fo I lātou. O le nei lava mauti noa o ia I mātou le li I. O oe lava, taula I ai o mātou whamoe moe moe. Iwi lava ina whaitawina aso le tangata. Iwi ina mātou vai ma saisaitia I mātou I tula whono le teini ma le nofo ama. Ai mātou te whamoe moe pēr I a te oe. Wa o oe manui ai mātou. O oe su ai o mātou iwi. O oe foi e file mu ai le kupole o loi o mātou loto. Le ala usu mai lao lo nuku ma lau e kalesia le nei tai au e moi o le masana. A so mātou tau ma whaifo I ia ngai a lo fina nga lo fau mo I mātou. O wale nei vai aso e maise le nei vai tau o le te veni le nei tausana. Whaftai le ni e o na lava aso o ma vai. Ta ape marsara lau o lo nuku ma lau e kalesia mai mātou uma. Mātou poto I lo whale ta uahi le nei tai au. Le vi inga I lau fio e le whaai titia. Whaftai o wala ese uma o mātou mowai le nei whawhangu. Au noa ma le whamoe moe. E le eise ola I le tangata. O le ngata I le whangu ai o mātou tangata whai ngā ruenga. O whangu ai fui whalapo putonga, mai kalesia, ma au lotu tau atia. Au noa man whamoe moe I a te oe. E whai fua la mātou mā ruenga. Mele leli ie. O mātou te talo I a fio mai lo wanganga pa ia. Tono toi la mātou tapo ina. Me se foi ngā ruenga whau, ma ngā ruenga whaau wau o kalesia le ni mai aso. Whaftaine le ia o na nei e kalesia, o whai ma ainga mātou tuna nofo ai. Awa atini mai ai mātou I le nei whata. Una o se vaenga I titi lava o le kalesia, I le lanolangi au au o umo na tongi o le nei komiso. E lau whamanuianga le li e. Aina, o mātou kalesia nei. Ia mei se fo I tangata sa mō wātiae e kalesia le nei atunu o Amerika. O te tūmā fo ina le li e. O mātou te tālo fo I ne e iaine file mō la o fio. Mea o ta ape masala la wai tangata o mātou atunu. I ngata le nei atunu tele o Amerika. Whape fo I o mātou lau le ele mea na mātou whana nau mai ai. Mawhutaina pē loa nganga pa ia e kalesia, whai ngā mālo. Whalapo putonga wātia e mona muia lau tēnei tangata. E ata ngia pē wingo la o fio I tangata anuku si o mātou atunu. O mātou titalo le li ia I le alu o lau tala le lei le nei aso. Ia I la dōlo mātou whir sāwhatasi. Le ngata ia I mātou tutusa ngana malanu a whapefo I le larulangi au au. So se neo whapoto ai se tōrua po se tōtoro I lo I mo. Ia alu ai le tala I lei a lau whi. I moa ni loto. Ia ngau ni anganga.
I ofo ina atu ni tangata, e wala o fio ma whakautereina o fina ngalo e lero langi. Mātou mantua nisi tua lero langi e le nofo file muwai tangata, o no taua mo whewai mai a inga. O mātou titalo le li ie, i wa leo o mai aso e whai ai o fina ngalo e lero langi. E pe o na whai e langi. O ie whamaina lava o mātou tangata whatutua kerisiana. E ipu ma wa ai o fina ngalo e mene. Le nala mātou titalo o whaitele le li ie. Ma le tele o titalo o te totasi. Me o lo atu ngalo ai o nuku lau e kalesia mai mātou uma. Te talo e o lava i o mātou te tulua e le mawhai o na watu iai. A o sila fie e la o fio. Se i lofa ma mai whai ali ali se tali o mātou manao. Fa whenua e la o fio ni mea o popole ai i mātou. Lo le nofo file mua i o mātou mauli. Ina ia whai ai pēa lo fina ngalo i o mātou tangata ngalo lue. Ia nara mātou titalo le li ie. Se ia talia mai a tusa malogo lo whatunua. If we have but one request, it is this. That we find the courage and the boldness to hook our hopefulness to the salvation that you provided through Christ. Life is hard. Life is tough. It does not end well, that we know for a fact. But as we seek hope, it is our prayer that we find it in you, that we find it in the gospel of Jesus Christ, in all of its manifestation during this Advent season. Give us the clarity so that our hope is not found in things material, but give us the clarity so that we will see that the only hope that's worth holding on to is hope of salvation through you. So we ask now that you continue to build that hope in us, that we're able to recognize it in others, and more important, that we get to participate in the work of the church. This is our prayer in Jesus Christ we pray. Amen. Tato to bese o te inai tato within. Special choir. Wonderful, merciful Savior, precious Redeemer and friend, who would have thought that a lamb could rescue the souls of men? Oh, you rescue the souls of men. Counselor, Comforter, Keeper, Spirit we long to embrace. You offer hope when our hearts have hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost our way. You are the one that we pray.
Almighty, infinite Father, faithfully loving your own. Here in our weakness you found us, falling before your throne. Oh, falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. We ask that you receive our tithes and offerings this morning. But more important, would you receive our hearts? In your precious name we pray. Amen. Well, if you're not at all, tato whaituina. Evangelia Mareko tau kesukuna tonu. Matatato whaitau whakawhai na whakawhai wha. Whakawhai na whakawhai fitu. Our text this morning is the Gospel of Mark, chapter 13. We'll be reading responsively in Psalm 1, verses 24 to 37. Waso fo'ia pe amawai atu, le nā popo ngā, e whapongi sai na ai le la, e le susuru mai fo'i le masina. Nei loa atu le i la tō le atali o tangata, o
o sau iao, o le mana tele ma mamalu. Yo tō mātau i whataoto i le mati, le a whato atu tupu matatupu, matala mai o na lau, o tō i loa i leo wala tala tamai le tau vela. E moni o te whaiatu i a te o tō, e le mawai le nei tupulanga se e tau nuu ia mea uma. Au le aso ma le tu aso, e le loa e se tasi, e le loa lava e anielu i le langi po le atalingi, ua nā o le tamā lava. Peos tangata nā rumalanga, i tuola na whale, ma vane le pule i ana awona. O te totasi fo i malana lava ngā ruenga, o whaiatu i le leo whai tutoa. Ni ia mātala o ia. Tau se yo i tōsu fitu. Me leo te whai atuai i a te koto me te ngata uma. Nā mata ala ia. Ia te maile tua e ala tātou whetau na whakuna lomo i ukua nā whia whakaia. Tuma watu pei a te eo na lava pi imi. E ale tū lava. E le tele ni whaatufunganga. E te le so lato sao i le whawina o lo tangata ngangue. Tusa ma le nei polo inga ro tātou waliki. Ia o tō mātala. Awhai o oeo si tangata whainga ruenga le lei. E mafua o na oe o si tangata mātala. Awhai o oeo si tangata whai pisinisi. Mafua o na le lei mamanuia la watina e o na ete mātala. Te mātala i o wala e whai titi ai le au whafo tupe. Te mātala fo i o wala fo e sau e tutonu le se lene. No mata i le sa ninga o le maliu o Rosalind Carter. I wa yaso o mawai le futua o le Palestine o Jimmy Carter. Moli mawina e le o whainga ruenga le winga le nei o le neitina. O se tina mātala. So se tangata lawa e le lei i se whaimalo filima. Ona o lona winga lava lea. Se tina mātala. O mata e ala. O mata e vaai. O mata e le moe. Ia le mafuanga le nei e au ai o le mātala le tangata. O wai le angaso. E whaingatā leo lama. E oti le tangata. E moe whaingata.
Mafuanga na leo na matala. Wa le matala e o mai mafuanga ya leo na whanono. Ma whai o na vaea o e mai lau ngā ruenga. Ngau lau pisinisi. E umalo malosi. E tulafo ina oe la tau pele la tau. Mafuanga nā leo te tau na matala. Mo le whamanatu le nā o le nei asusa. Whamaina li i o tō matala. A wātou te le i loa le teime sa waila te li o tangata. Sai e le teimi na whainga luenga e tangata i le nei atu nuku e te se furu rua e tu la i le asu. Tangata sa lato wa aia fale whainga luenga whapea. O mata ala ma o aia tu. Ile se whaau po ina o le productivity o tangata. Le asilia tu ma le valu i tu lai whainga luenga e tangata. Wa whatau pepe. E alu le ngā luenga le tangata umaro na malosi. Ia ona whaau popo rola ia o le tula fono i company whatapale leo le Ford. Whamai ua lava i tula e valu e whinga nuenga i tangata i le aso. O pēr le mata ala o te taki o le nei company whaita wala. Na ngau sia le tamau ainga o le nei atunu o Amerika. O mea walato i loa atu ai. E umar malosi o Ia o walu se fumunei tau sanga tau na whai o le nāsu inga. E mō kamapani o lo o mata ala i nei maita. O te tau na lato i loa le mea lea o i loa le tutele o kampani. E ma whai lava o na whai le tangata na ngā ruenga i le whā aso le vai aso. Po le tolu sukuru i tulai le vai aso. Lo te whaeni ngā ruenga o mafu. Lo te whawina ni ta avale. O te lea i na nofu i na fōa tangata. O whao ngā fo i masini e whaia ngā ruenga o mafu. Whamatala le tala le nā o ne tā ua lava ma apalai le nei manatu le liki. Ia o tō mātala. Wa ai po whea o oangi iai le matangi o na fōua maki le iai o se whatufunga. Ia whesili e whape whea o na tātou mātala. Mai neri i whata oto i tātou e tō se fulu ave moli ma ave suau. Whailonga nā o le mātala o le tangata. O na winga ola mawhau le no manai. O wale nā le mawhau i le teimi nei. E mawhau mo le no manai. Se whetupi. Ave ni suau whale leo. Wa o aso e leana. Whamaile li ila na whata oto i tāleni ngā lue. Leisi le nafa ai longo le mātāpa. Whaise au nanga. Whaise tautua. Ia maua se whaasilinga. Whai longa le nā o le au na mātāpa. E maua mai e rona matai o malue. Leo le whai tutoa e maua mai e rona matai. O loo tūpea. O le nofo nofoa. O le mata ala. E aso o mawai na whai e le volunteer appreciation i leso lua. Ese a langa e manatu tātou e tā ua tangata ia. Tangata ia o lo whengai ma le
tu whaina o mea ai le nuu nei. Mo me li poti te a kono e se lau whāsu kuono tangata. Nei e le leina i le asolua. Lima se lau fitu sukuru lima tangata. Na maua lato ta mafu. Malui. Isi nafa ai longa o matala. Le ngata lai mata whaletino a mata whaleangana. Te wana tātou i loa i eile teimi e whamasino ina ai le tangata mana ngā ruenga. Eise e sao mai le whamasinonga. O mea e te lulu ina. O le nāfo i e te sere mai. Pio le ame tonu le nā le atua. Le unga o teimi e whamasino ina ai tātou unga. Tātou maua mai le yaso o mawai le tupu se ina e le tupu o mā moe ma oti. Mea o tātou i loa e le whamanui e ina uma nisi. Ia lesi foi tu o le natu e le whamala e ina uma nisi. Tangata mata ala e whamanui e ina. Tangata e le mata. Tangata mata moe. E whaamala i ina. O le sāle nei o le sāmo mua le te veni. A whai e te le mata ala e ma whai ona e whapea. O le te veni māsani alea a tātou e whai. Le tau sanga ma le tau sanga. A ele matala ona e manatu la ia o mea ia masani ai. Ona misi ai le oe le whaali fōu mai o le tua. I le lalolangi ma lo tātou nuku i le nei tau sanga. E so sā mo mua le nei o tō whaina e le kewisiano o le so sā o le whamoe moe. Le winga le nā o le nei a so sā mo mua. Natu le nā le li i mo oe mā. I mo tūro tā whamoe moe. I se a oa e whinga tā le o lama. Ma fuanga nā le ona mna mia i tātou. I whamoe moe. Ni e whingo fio na tātou o ngeia le su fuanga whinga tā o tātou i ai. A le eise whamoe moe. E le aise ola. Upo le whaisalamo e si i soko pēr e whailaunga o tātou o tunuku. O le whaamoe moe e tau nuku. O le la au o le ola lea. Nisi tu o le tukere nā, o le whaamoe moe e le tau nuku. Le whaamoe moe ni mea e leni mea moni. Le whaamoe moe le nā. Le tupu e le oro. Ina ua maua le tala i le maliu o Henry Kissinger le vaiaso o mawai. O whaiatu le i a tina sautao. Tao e asi le Richard Nixon Presidential Library i Yorba Linda. O mao o matamata. Pio i nāna whatu a manino ai i a te aku, e te manatu fōi o lo mātou tupulanga. Le tala whaasolopito o le tunuku le nei. Si a whai e le mataala nei tupulanga. A whai e le iaini whale mataanga e whapei o le Nixon Library. E whamatala ai le tala. Whangu ai le whamoe moe. Ma whai o nā whaina tupulanga i le luma naki i tau o whaia nei. So le mea lea e le oi loa e le tōtele. E le tala noina fo i marole nei o Amerika.
leanga o le taua le nei na toki lalo ai le malotele nei o Amerika. Lata I le ono sufu wafe le au whaki o tangata na mali niwai. Tumana tuaina lo uncle o Niumea. Na manu ai le taua le Vietnam I le Agent Orange. I atolu miliona le au whaki o tangata Vietnamese na umai o lato soifua le taua nei. Palestine Richard Nixon au fautua le toina lea na maliu le veiaso Henry Kissinger. Ina ua atoa le se lau ona tausanga. A le matahala tangata. A whai e maua mai o tātou tupulanga o momoe. Ona o manatu lea ua sopo loa le fina ngalo le tua. Mafu angale na utele ai Vietnamese le tunuku le nei aisa. Na ua whai le nei taua. E bank roll in America, I South Vietnam, e te teanga I North Vietnam, o support o the Soviet. Ua whai le nei taua wa fi ai Cambodia, Laos, e le ima whai lava na manu malo America. Umarona tau ele awhi vese lau whituima. Ona a mata rola ia ona tatala tusi fo lau e o mai e tangata Vietnamese. Leo o iai nei tangata Vietnamese o tātou o tūmeni nei. O le winga lau whakatalanga ale mata ala I tātou. Ale moe ala ala te taki o le tātou o tūnu e kalesia. Te tai o ainga ma awai. E ma whai una le whao ngā ina I tātou e le tua I una whinanga. Advent is about God identifying with the human situation. The next 4 Sundays, it's about that process of incarnation. It's about that process of a God in all of its divinity, taking the form of a human person. And for the very first time, God got to understand you and me, the condition that we're in. Advent is about us participating in God as God creates and recreates the world. So if you think about it, you have that ability. By offering your hearts to God, by inviting God to live in you, by participating in the church pageantry of Advent, you will participate in what God has done 2,000 years ago. But you participate in that in the present. Not a historical approach, but in the present, in the realness. So I was saying earlier that Tina and I last week visited the Richard Nixon Presidential Library in Yorba Linda. But it wasn't just a historical walk throughout the halls, but it was actually taking in the spirit of our nation during that time. It's a wake-up call for all of us, for this nation. And it was precipitated by the death of Henry Kissinger last week. And I'm belaboring that point to invite you to this process of you participating in what God is doing. E te veni, o leo fio mai o le tua, I le tangata. Advent is God restricting God's self in the form of a human person in Jesus Christ. So
So if you're saying to yourself, where was I before I got here? Where was I before I was formed in my mom's womb? Take a look at the Advent season. Take a look at the incarnational technology. This whole notion of taking your spirit and infusing it with the spirit of others. Advent is God walking in our shoes, finding out what it's like to be human. God came in the form of Jesus Christ and became one of us. And what that means is God knows everything that you know. God goes through all the dilemmas that you go through. We, through Christ, understand God and God's love for all of creation. I hear a lot of young people taking their lives. And I think it's because they have missed out on this part of our faith. This cool part of our faith where when we know that God understands us, and we also know that God loves us. We also know that we belong to God because God lived among us. So there is no feeling, no experience that you can encounter that God does not understand. He went through the loneliness of Gethsemane, the betrayal of Mount Olive, the weeping at the death of Lazarus, the temptation in the wilderness, the joy of the wedding in Cana, the pain of seeing his mother suffer while he was on the cross. God understands. As we go through the Advent season, as we wait unto the Lord, I ask that we keep watch. Jesus said, what I say to you, I say to all. Keep watch. Ia manatu muri la le nei vai aso. Risi whaai longa o le mātaala. O le Salamo. Le mawhai ona tātou o ane le pepe o le Kirisimasi. E o noa ma le anganga whanua noa o na ua masala. Te tau o tātou Salamo. Metanoia. Sui. O i lātou te leo tangata e o roto tangata le lei. Au le metanoia o na winga sa le lei le tausanga o mawai. A le ua le lei atini. Sa le lei atini le tausanga o mawai. Au le nei ua le lei sini sini. E peo le winga na le uku Salamo. O le to ye ya nisi o anga sala i le kalesia le temi le nei o whamangala oma i le li e tātou mona sala. A o le isi lea whaai longa o le le mata. Pe awha pea tātou te nofo i pea i le lei o lo tātou iai. One of the beautiful things about your Samoan language is there are qualifiers. There are qualifiers, so you have a word like whaamoemoe, and then the Samoan language adds a qualifier, whaamoemoeola. So it's not just hope, but lively hope,
hope with a purpose. The Samoan language adds a qualifier. So when we talk about repentance, it's not just turning from your sins, but it's metanoia. It's going from good to great, to better more than. It's what contemporary theologian David Betaya said, it's that extra that's part of our Samoan culture. Matala, Salamo. Yo la whangata mai i nuku ua mawhawhawina le neiva yaso. Ia manuia lava le te venio le ni tausanga. Ia sumayali te akona. O le whamantunga pa ia. Whamai Paulo o whoina o maua mai le li le mea o tuina atuai i atu tō. Le lava pōna whalata i nā ai le li o Yesu. Le tango ai le areto o tofi ma tuina atu i o maso. Whape atu o lo tino le nei o tofi masui o tō. I o tō whaia ne mea ma whamantunga i a te au i a so uma tō te ai. Mai Paulo e whakafo i le epo i na o uma na lātou ai. Tu nā atu i ai lātou ma whake atu o le epo le nei o le whenenga fō le lo toto. I o tō whaia ne mea ma whamantunga i a te au. I a so uma tō te whenua ai. Wa aso uma tō te ai le nei a reto ma wheinu le nei. Tō te whaai loa atu ai le mali o le li se i toi a whiu mai. A whailawa tātou te le mātaha. O na tātou o maila ia i le nei lau lau e pese i o se māsani. A umi o tātou whapeina o na whai o na mate leo o tātou whamoe moe. Wa o le se whasilina. Ai mo oela valea. O lo awai le la wai pa ia. Ile nei tai au. E te le le whamoe moe ola. Te le le whamoe moe ola. E mawhai ona maua mai le la ai le nei tai au. If you really want to go extra with your relationship with Christ, you should not participate in this sacrament if it's something from the past, but you should participate in it as if it's in the real. So you should say, on the night that I betrayed Christ, Christ took bread, broke it, and gave it to his disciples, saying, "This is my body broken for you." And you should also internalize and say, on the night that I betrayed Christ, Christ took the cup, gave it to his disciples, saying, "This is the cup of the new covenant in my blood. Would you do this in remembrance of me?" For me Paulo na mua la lato whawhitai. Me leo te wala au whaaloalo atua e le ti akona. Se a langa la tātou whawhitai mo le areto mo le uina.
tua sisiri e se no mātou tanga. Ma lea ngā pa ia no mātou whisoa soa siri. Mātou iai ni tu la. Mātou te sāu ni wanga mai au ni la pai pa ia. Le whaamana tu ina o le maliu olo walo Yesu Kirisi. Malona toi tu manu manu. Le sao tonga lea wa e sao nia mo le lalangi atu. Whamai kukua le nā pō. Nā mātou whaalate nā iko mātou. Sale a isi whaamukuri. Ai pētai. Whaamamu e olo wa e saunia mo I mātou. E iai le nei a. Whaapitai. Whaapitai teri te mā. O le nā whaamu e o e au manu i atu. O moa e su mātou. I le nā mai. I le māno o mātou. A mātou haai, a mātou whinu. Mātou whaapitai fuai. Ono o whaamu e o. Ono Yesu. Amen. Le lofa pōna whalata I aile I u Yesu. I tango I la reto. O whaafutai e pe o umon tātou whaafutai. Tofi lema tu inatu na so mo whapeatu. O lo tino le nei o tofi masui o tōu. I o tō whaia ne me ma whamantunga I atea. I whapefo I leipu ina umon o lato ai o si tie o lato uma. Ma whapeatu o leipu le nei o le whenai ma fōle e lo toto. I o tō whaia ne me ma whamantunga I atea I so uma tō te whenua. La whapena foi o tātou whaia. Tula I te akona. A mawale areto te lia loa. Mawale e fatali se tātou te lia fatasi.
Whetala Yesu, le pule nei o le whenenga fō le lo toto, whenu I tātou mai ai. Tātou te talo pēr. Whaaftai lea le eo na ua maua so mātou wanga tonu I lo lao ai pa ia. Leo na so mātou ana I au tū la whuno. Po so mātou usta ia fo I o polo inga. O lola walofa ma loa lofa muti vale. Te lia I mātou whanau asala. O mātou o mai, o mātou o ai mawhini, o maua o mātou malosi, o mai ala I ai mātou le toa mātou te o atua I le laluranga. Ma whapeina o na mātou alo lofa I ai, e peo na ea lofa mai I ai mātou. We thank you, God, for your grace that continues to have this table open for all of us, regardless of where we're at. We ask now that you give us the boldness, the courage, and the generosity to extend that grace wherever we go throughout this month. This is our prayer in Jesus' name. Amen. La tātou whai, nei sa minga e pese sa mi e rau pese.
tae ao. E ale tau langa mamori e pēra whita tūma iai le sunga le whaiwha au whamai. I le nei tae ao. Na vea leo lo leo o le au au na whatawa e whai ma whonga tau mamori sui sunga i awa. Ai tai nā leo lo tātou whakatasi e pēa ma le tātou tamato e ina whai malanga mai Samoa. Sei mori ane ala whaafatai lau sunga le whamai le nei tae ao. Le upu ti mai, upu whaala e au. Pea le whaala e au ina ai ina tātou tāne sia le nei tae au sa pati paia. Whamalo tā pena, whamalo whai e whaipa. Renei ua whaafonga lau tāle sia mai mātou. E tau ia se whatu e lei e pau le ele lei la ia tupu maola ai ale tala le lei le atua. Ia lo whangia le atua. Pa tupu ina pēr malosi le tino le mawhawhau. Ai a wha sili pē le nganga wanga nuenga tofi lau sunga i marue. Sui te tau ave tono le tātou kāle sia nei. Le upumoni ai le aini manuia o ia i mātou. O nā o le atua lau. O sila i ngā ruenga o whai o le nei aso. Sanga whaatumu i le pēre utu. Lau sunga o wāre wholawhalaina o lana whionga pa ia le asa ma le asa. Sanga mō pefo e le tinaro ngā ruenga le malosi. Le tino le mawhawhau. Ia e ala nganga. Wala ma le whengai ma whaiwa o whau tua o iai ngā ruenga le nei vai tau o tau sanga. Ia le mātou whaafitai leo le ale whaamata whaulau sa mātou whaamatalanga le nei tai ao. Ia le tātou e kāle sia. Pea na sila whia le nei tai ao. Ia le whengai tātou ma le whaaloa ina whoki o le tātou. Tu kāwha le ngāga le nei tai ao. Ai ale alofa e pea na masani ai lea masina ma lea masina. Wala bai, te silo ai, esi fuwe, so soni ka roma whaawau tolo i tātou kāles. Ia le mātou whamatalanga lea le nei tai au. Ia manu ia telefo whamakutoe le nei asu whatai. Sono sul telefono, che vorremmo fare una memoria della caressia e una giovane male esse. E abbiamo su manto vaina molto da tua manto fafutai, tanto caressia, ma molto si ferena. O tu le ama lei o non tanata. O tu vuoi lei o tu pale ferraina le tua. Ya lo fa le tua, ma io te l'hai proprio le l'anima. Ko ngā tura na manuia I na tue tere lama. Roto mama auma roto musia pe whongaine le komiti. Ia mese fui tāo mawha o mori mori atu I mātou whale I le teimi ma le teimi. O ia mea uma e mese roto teimi e whaamu ngā ruenga le tua. Roto mori te le tua ina whaafutai. Tau I alofa le tua mai ia. O mai pe ieni lao lao. Whaua pēla tātou ngā ruenga I na wala wina I tātou iai. Ia ni miwhu tātou iai ma suma te ina ma whutua malanga mai Samoa. I whakma moeola lava I a maua malosi. I te fo iai ngā ruenga o whata mai. Ia whaftai whata whapese. Tō ngā ruenga o whaipea I lewa yaso ma lewa yaso. O e tuko I tō e sea nisi tūtino o tō whapese.
Pio mafua na wa tidi o le lei to whenga o ni wa yaso. Ia whawhitai lava. Whawhitai fo I ono le fundraiser tafsi whai wa yaso o Hawaii. O fo Ian Morimau mai le Executive Director. Pe afe lua se lau e alto se leni na se sao. Ia ngata fo na o tele pe lava isi ngā rue ma o whenai. Tatou ai lea e se ai e tau matao e so fuanga ma inflation i ai e tele o tō i tā lafu o whengai mo o tō e o pōmala e i te talo i le mai e tua i anu te mao ai na tatou te tamo lima I ai I ala whai wina le tatou tapo ina I te talo. Let us pray. We have come to the end of our worship. We've also participated in your grace as it is manifested in the Eucharist. We ask now that you give us the courage, give us the gift of discernment so we figure out how we can participate in your grace this week. O mato o ili si kuiore ni tapo ima. Mātou whapuna tuina fui mawaiana na e mawaiai maro o pahia. Ma ora mātou marosi. Ma mātou tatalo ia papa e loe le niwa yasu. Ma ise le toi masino le ni tusama. Ola mātou tuua. Tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso o mātou li whaola. Le lofa mutumuti vale o le tua le tamau. Mafutanga le motusia malo nganga mai ia. Ia mātou lea, malau whanau whatutua le lalua. Nei se iau le whakavau whakavau. Amen.